yini lesenhloko khupha lento Wena uyibona ukuthi week lami. iweek lento Hayibo gugu umama uyagula ekhaya kumama umama uyakufuna gugu yini lento oyenzayo la ungazudla edustbin kunenkomo ekhaya gugu Awungiyeke. uceda kubhema ne ubhemele manje okay umfowenu yena usamazi uyamazi awunabhuti umama yena unaye Hayi washona kudala le. umama wakho uyagula usekashone nini ngoba uyagula ufuna ukubona wena nje Ayikho leyo. ushobe ka right lo muntu webhuti ugraduateile lo muntu bhuti wami ngize ngapha sibamshiye nendlu ngoba bayasitshela ukuthi uresponsible umuntu ozaziyo ukuthi ufunani emhlabeni. Moleni manje sibulisela lapho kuninonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys namhlanje sibhalelwe ngubhuti lana ubhuti uyakhala nje ubhuti uthi usuka le emakhaya and umzika baba wakhe uyamoshakala nje ngento indlela ongayazi. Bhuti omdala kunjani? Ngiyalunga kunjani baba? Ngiyaphila nami bhuti wami ngiyabonga nje bhuti ukuthi usibekezelele ngoba lokho ngiyakubona ukuthi bewudinekile lokho esithi siyeza ukuthi bekunama case amaningi esibhizi ngawe wena bhuti wami bengicela nje ngiyazi ukuthi besike sancokola wasibriefa kancinci wasibonisa nje nesimonakalo la eJaradini omningi kodwa bengicela ngoba khona ama viewers abantu abasibhekeleleyo la eshowini bengicela ukuthi ubhuti ezintroduce ukuthi igama ubani esho nokuthi why usibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope. Ngiyabonga igama nguMoses wakandlovu ukuthi ngibhalele iJozi Bioscope nxa kwasiso wami othe makafika la eJozi ngoba beka graduateile ubaba wamshiya nendlu hayi angazi ngencazo angazi ukuthi lezi zinto lezi ama substances or yini amthatha umntana wakithi sekayamosha njengoba nibona nala endlini ukuthi kunjani abangani bakhe bayangena bayaphuma omunye umuntu nje ophenduka enye into la ekhaya esingayazi nabo mama sebayagula ekhaya asazi ukuthi singathola usizo kanjani njengoba ngibhalele nina ukuthi nize nisisize la ekhaya. Oh okay bhuti wami ngizama uku-understand bengicela nje ubhuti uthi kanje cap ukuthi sikubone kakuhle bengizama uku-understand kakuhle bhuti ngoba angithi ngizama ukuconnecta lento obuyibhalile nalento esisele yona lana namhlanje uyangithola ngoba sithe sibuya ngabona usibonisa ama TV lana usicelela ngokuthi into eziningi nje njengoba ubona baba eish nabantu bayangena bayaphuma basithembisa amaphoyisa isibongo sika baba nale eJaradini akusana sithunzi yabona manje nami njengoba ngifike ngineviki ngambona kayi 1 usisi wami hawu inhliziyo wami kusho ukuthi nami nje sengizibuza nje imibuzo ukuthi nala khona nje ukuthi uphile kahle or kwenzakalani angisazi ngicela nje ukuthi ningincede wena. Oh okay bhuti wami wena mangizama uku-understand kakuhle wena uhlala emakhaya wena emakhaya baba sengineviki ufikile la ngambona nje kayi 1 so nashiya yena lana ngoba eceda graduate sinitshela ukuthi nguye umntana ozosebenza nizala nobabini nje family usisi wami usisi wakho straight nomama umama straight. Okay so wena ubhuti yena bekangasebenzi wathi ngcono eyobheka umama le emakhaya kumanje baba ingishiya inkomo akekho umuntu obheka inkomo emakhaya ngithi ngikhathazekile ngoba ngibona nomama sekayagula izinto azisekho kahle ekhaya yabo ngithi mangathola ubusisi wami maybe umama ngaba ngcono yabona manje izinkinga ziningi manje ngoba ubona nje manje into engayi-understand umuntu omdala lama TV uthi bathini abantu bala umphakathi uthi bathi ngochomi bakhe abawazisa bawatshontshe la bawatshontsha khona ngoba uyasho ukuthi ngathi under the substance abuse lapho yabo so ucabanga ukuthi lento yabo mhlambe mabe ngasayitholi bahamba bayothatha izinto zabantu bezozigcwalisa la but ngisaba ukuthi bazomlimaza ngoba into le bayenzayo naye ngathi uyayazi ngoba bayafika bahambe afike njengoba ngithi ngimbone kayi1 ufike naye ngathi umuntu nje ongabambeki waphuma ngathi bekabheme nokubhema msho hayi mhlawumbe njengoba ngithi ngathi unenkinga yabona bambona lina le ngathi uhlala estradini ngazi uziphenduleni umntana kithi hayi angazi so yena ubhuti bekafisa kahle ukuthi kwenzekeni umntana kini becela ukuthi sinincede ngani siJozi Bioscope kule situation enibhekane kuyo na mhlawumbe but mabe ngingakhona ukuthi maybe nimise ama rehab uma psychiatrist ngoba ngibona ngathi nengcondo angazi ukuthi stress or ucabanga ngantana kithi ngoba ushiye nathi sinazo inkomo angazi inkinga yakhe yini
Cause manje sengizama ukuthi angazi wena bhuti wami ngoba kule situation kona sohamba simfune ngoba uMr Jones bekaphumile omunye umuntu esebenzisana naye la wathi wena ngoba bewushilo ukuthi sibheke kweziphi indawo la around la singamfumana ngakhona so yiko bengithe before esifonela ngazi ukuthi guys bengifuna unixelela nje something benazi ukuthi AI ingakwazi ukuthi ukuncedise wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi ukwazi ukutrader lapho ku Pocket Broker. It's so easy and so simple. Into kumele uyenze wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi ucreate i-account ungalibali ukuthi usebenzise i-promo code yami which is Jozi June 1 lapho uzokwazi ukuthi ufumane ama extra bonuses. Kukhona i-feature ke engiyithandayo lapho babukeli ebizwa ukuthi AI Trading Mode. Ine tap nje eyi-1. Leyo nto izokwazi ukuthi kudirect to i-market grand mangabe uya trader ngaleso sikhathi. And ingakwazi ukuthi kuncedise ukuthi wena utrade with over 130 assets. Sengikhuluma aboma crypto, aboma stock nama indices. Khona nama daily tournaments. Niyabe ni compete for ama rewards, ama cashbacks, nayo yonke leyo nto nambukeli. Iyakuncedisa for ama rewards nama cashbacks and ama risk free trades. Okay, ithi ngikubonise wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi easy kanjani lento. Ngiyayivula manje lento ngisebenzisa i-AI assistant. Boom. Sengivele ngawina nje kanjalo. For i-security kuma verified account uzokwazi ukuthi uprotect ama funds wakho. For ukuthi uprotect ama funds wakho. And the platform isebenzisa i-bank level 256 SSL encryption. Please when I'm lapha emakhaya, please check out the link below and don't forget to use my promo code Jozi June 1 and give Pocket Broker a chance. Thank you for watching and I will see you again on the next video. Please call him ubuze ukuthi maybe we can come because he said he's going uzosifonela after 5 minutes yabo. Yeah, so bengisafuna nje ukuthi si-understand wena bhuti wami yabo singaveli siyoxamukela lapho before ngi-understand nama-viewers wethu understand ukuthi why silana namhlanje sidila ngento ekanjani yabo yona ayikho right wena bhuti wami kodwa angazi mhlambe mina nje into engakucebisa ngayo webhuti angazi ukuthi mhlambe lokho kuzosiza nakhona ngoba uyasho ukuthi uma uyagula naye emakhaya and ukhona nemfuyo khona kungangcono mhlambe webhuti ukuthi ngoba ikhaya elihle ngiyalibona nawe mhlambe lilungise ku renovate lana niqashise abantu wena bhuti wami kuzokwazi ukuthi leyo mali kube yiyona imali ekwazi ukunisiza nabanilene emakhaya yabo than ukuthi nishiye lo muzi nalo ntombazana ndini obuye umoshe ujike beleni. Oh okay bathi singa okay I know ubhuti uthi singaya le ku Mr Jones kodwa ibe ngicela mani bhuti wami ukuthi senze ngaleyo ndlela if kuyakhonakala or nathi kumele silekelele lapho siJozi Bicycle esingalekelela ngakhona at least in renovate nizokwazi ukufaka ini abantu abazoqasha kube yibona abazogada begade kanjalo kumane kube nemali engenayo ezokwazi ukuphilisa wena nomali emakhaya angithi lokho kwenzile njengamanje ukuthi umani unyuka ungabe umani unyuka nje each and every after 2 weeks or so umani ubuye unyuka uze mayingabe kubhizi kakhulu emakhaya unganyuka ngexesha le month end la kuzobhadala khona abantu abaqashilo yabo. Kungaba ngcono kakhulu naye noma ngathola usizo ngoba kahle kahle umama uguliswa uyu sisi kahle yabo makungaba ngcono kakhulu ukuthi abuyele emakhaya sibone ukuthi nathi singasiphilisa kanjani ngayo lendlu kababa. No asikho stress wena bhuti wami kodwa bengicela man if siyamfumana ngoba uthi Mr Jones isize ngale if siyamfumana wena bhuti wami naye simtholela uncedo bengicela ukuthi sibuye back futhi la eJaradini sizocela umphakathi yabo ngisibiza umphakathi ukuthi abantu bezobheka izinto zabo mangabe khona umuntu owalahlekelwa owatshontshelwa buye ezothola into yakhe lana back yabo. Lapho akunankinga ngaba neqolo nala eJaradini isithunzi sibuye ngakunankinga baba ngajabula ngabonga kakhulu. Okay bhuti wami akuna stress ngicela nje unibekele izitulo la endlini kube comfortable angazi lezi zinto akekho akunamuntu ongangena lana eJaradini so please ngicela please tell someone amakhelwane balayo ngatshela nje amakhelwane ukuthi besiphonsele ilihlo yabo ukuthi lezi zinto zingathathwa lezi ezila
Okay guys, so into esiyenza njengamanje sizothatha my brother sorry but I know ngihamba no G at least nitshela bomakhelwane lapho ne ukuthi besponsele ilihlo la kancane but ngoba sifuna ukuthi sithole songasena speaker ungasena TV la. So into esiyenza njengamanje guys sizoshaya imoto ke siyojoin uMr Jones ngale ngoba uyasho uJi ukuthi uke wasifonela uMr Jones ukuthi singasondela ngathi khona la umbona khona usisi wabantu. Angazi ukuthi usisi ngoba into engivisa ubhlungu ukuthi beka ne future uyeva bathi ugraduateile ngokumthemba ngoba ubhuti bengasebenzi wathi hayi ubhuti mina ngizoya emakhaya ngiyogada uma wena ngoba uceda graduate uzoqhubeka uhlale lana ufuna umsebenzi ngoba unekhaya nakhona eGoli akusimahala ukuhlala eGoli mawuthola ukuthi usanekhaya elifudumele la uhlala khona mahala ungabhadali rent while is looking for a job naloko it's a blessing esuka kuThixo nabazali bakho nomama wakhe la emakhaya inobufila kanjani wesiphathi umntana oyintombazana kube lento yenziwa ubhuti bengizo understand ukuthi hayi maybe umntana omfana ku peer pressure nani kodwa mayizojike yenziwe umntana oyintombazana ekhaya labazali bakhe umama wakhe saphila ayikho leyo nto and nokuthi manje ejike sekathatha izinto zabantu ngoba egqibeleni uzogqibela sekabulawa umphakathi mangabe iJozi Bioscope kuba sifikanga sisheshanga safika thina bese kugcine ebulawa umphakathi. Ngiyacela wena mbukeli ukuthi ungayindawo uhlale la uhleli khona shaya imoto ke thina sijoina uMr Jones ngale sibone sithi kumthungathi usisi sibone ukuthi singamthola ngapha ngakuphi ungayindawo. I'll see you just now. Okay ulokhile la emotweni ne make sure king yami angazi bathe uthe siphuma kanjani king this side hey phela angazi hey Khulumani angazi phela ngibuza kanje ngoba ngiyazi ukuthi asazi so walker siye ngakuphi ngoba nami la eJozi angijwayelanga bhuti omdala akusidala ngifikile nami ngizibuza khona ukuthi songifuna ngakuphi nabangani no hayi sibona siya lapha ku Mr Jones ngoba uyena umuntu osifonela sekuyena la sibona ukuthi mhlambe uthole ngakuphi lo mkhondo lesopha kusamelanga sitravel kakhulu Khulumani ngoba khona la kune case okumele soba busy ngayo. I could say hey we busy calling here which side are we going? Oh that side. Okay let's see Kenya let's see hambe angazi lento we park that side. Ngathi ngibona umuntu lapha. Uyelwa? Ngathi ugugu lo. Lo. Gugu. Sanibona ntata sanibona. Hey sifunana nogugu la. Gugu. No, uyena lo. Ngathi uyelo. Myeka ngoba uMr Jones ethi uyena kushuthi uyena. Hayibo udadewethu lo. Gugu. Kanti yini lento yenzayo la eJozi? Awubafo. Kanti manje yapi? Hey animambe lo muntu yi. Animambe lo muntu. Hey ningashayisa imoto. Hey. Uyaphi kanti? Kwenzelani kanti? Wenzalani? Ngani? Ubale kuyaphi kanti? Kanti yini lento yenzayo eJozi mara? Kanti umama makakubona unje. Kumnandi la. Umama makakubona unje Gugu. Kumnandi. Hayi bantu benkosi hayibo. Kumnandi la. Uthi right Gugu. Yini yona lesi enhloko? Udlile nje kwenze njani? No khuphele msangano yini lesi enhloko? Hayi yini lesi enhloko khuphele? Wena uyibona ukuthi week lami. I-week lento. Hayibo Gugu. Mfo ngicela Gugu. Umama uyagula ekhaya ukumama. Umama uyakufuna Gugu. Yini lento yenzayo la? Ungazudle dustbin kunenkomo ekhaya Gugu. Awungiyeke. Hayibo. No Gugu inkinga yakho yini Gugu? Bani lo? Ubuse ugcine nini ukuya endlini? Ngoba ulawe endlini kusele bani? Hayi bafethu. Angazi. Akanda kusuku ogadelo wamusi. Manje uyabona ukuthi ngihlalela lapha ngithi uhleli la or uyafuna la lento efuna ucosho bani le kunani uyapoka yinani kunani la ekhaya hayi Gugu okay awutshele mina ngicacisele la lama plastic akho kwenzakalani ngalento awuyiboni wena ukuthi iweek Gugu esiyazi ukuthi nje singakuhlonipha I don't know Mr Jones kumele sikhuphe lento kwenzakalani isizo bafowethu angicela ningisize nani nazibonela okay Gugu angitshele manje lama TV yo nayo yonke le nyaka egcwele lapha ejaradini ifika kanjani ama TV awazi nokuthi kunama TV azifikele kanje lama TV ama TV mina yebo
Hayi angazi. Oh, ya boyfriend yami. Uyathengisa. Uyawatshontsha. Abantu abaningi kanje Sitshontsha ama-boyfriend sonke. wakho. Manje u-right wena u-happy ngaleyo nto? Angithi siyadla sonke. Hawu. Oh, uceda kubhema ne ubhemele manje? Hawu. Hayi Gugu uya-understand ikhona into make sense kulo muntu. Ngibona kahle ukuthi hayi akusasewuye ngempela. Mhlawumbe ngathi akasiva. Hayi akusasewuye akusasomntana kithi lo. Uthi akaboni ini? Iwiki bangithengelele Negama lakho uyazazi igama lakho? Uyaphanda phela. Gugu. Negama lakho uyalazi kahle. Okay, umfweni yena usamazi uyamazi. Uthi ufikile ekhaya wamthola ukhona wadlula wena. Awunabhuti? Umama yena unaye? Hayi washona kudala le. Umama wakho uyagula, usekashone nini ngoba uyagula ufuna ukubona wena nje? Ayikho leyo. Ugcine nini kodwa? Ugcine nini ekhaya? Uyabona ukhohliwe yonke into Gugu. Uyabona mama 19 something. Yeah, ngazi. Unanga kuwena qala. Mina mhlawumbe na 20. Mhlawumbe una 20. Yazi guys mina ngiyazi lento ngathi ngisikhuluma nomuntu nje umqondo akekho kwala. Ushobe ka right lo muntu webhuti. Ugraduateile lo muntu bhuti wami. Ngize ngapha sibamshiye nendlu ngoba bayasitshela ukuthi uresponsible umuntu ozaziyo ukuthi ufunani emhlabeni. Hayi lento sesiyibonayo. Uya-understand ukuthi uphoxa abazali bakho uphoxa nomfowenu? Hawu musinawo bangishilo ngazihambela mina. Bakushiye ngoba bekuthemba bethi uzoba nekusasa elisha mhlambe wena unomqondo. Hayi isikole siyabhora wena uwazi ukuthi isikole siyabhora. Manje wayengatholanga umsebenzi ke mayingabe isikole siyabhora. Angithi ngiyakutshela umuntu wami uyaphanda siyaphanda yazi nifunwa ngamapolisa nina ngezinto ezilapha endlini kumanje. Ziphi ezumuntu wami ngisho nomphakathi izinto zomuntu wakho ushisa indlu kababa Gugu ngenxa yakho ufuna umphakathi uzoshisa indlu yakini nawe ukushisele lapho ngaphakathi manje wayenza lento so iboyfriend yakho nihlala nonke lapha so uthatha iboyfriend wazoyifaka endlini ekhaya lika baba wakho wena ngithi unakana la hlala khona so kwakho yiko kuhlaleka khona mhlambe kancane uthatha amahubo wena wahlalisa endlini wena uphi yena uboyfriend ukhona endlini kuphi la sihlala khona sisuka lapho manje ugcine nini ngoba une 1 week ungafiki lapha endlini uhlala lapha manje kule 6 days selokuphi wena laphayani khona la kuphi la sithanda ukuhlala khona umgcine nini umuntu wakho mhlawumbe singaba nomkhondo ngcono umgcine nini umuntu wakho last week hawu ubuphi manje 6 days yonke le ungiqoshile yena wathi ngiyophanda ngasihlala manje yabuya leza zinto nishiye lapha ejaratini yazangabuye manje leza zinto nishiye ejaratini nisikhohlwe nibheme nakhohle ukuthi nitshontshile nabeka somewhere so ene ku right bazobona yena angithi sikuse ngoba umphakathi uyakufuna ngale ufuna sikuse lapho beyodila nawe uyayazi ukuthi wrong lento beniyenza hayi khoko ngithwe kimi uyaphanda uthe kuyo uyaphanda awu kuyayibona ukuthi unjani kodwa njani umama wakho usho ukuthi ngajabula mayikubona kanje fake makeup uyangibona ngimuhle ayikho lento singeke sokukhuluma into engapheli bhuti wami ngicela nimthule usizo angazi ukuthi so protector kanjani nasekhanya kasangena soma no sikumele simse rehab lo senyakeni angazi mbambe ngibambe lo uyakathembisi angisazi mbona bhuti wami ukuthi mase kanje uthi ayenyangeni or ayikushithi uncedo nje angisakazi simuse ku disciplinary camp bhuti wami uzoba right lo hayi ngicela ningisize mangabe akusiza izinto zabantu ngabe akusebenza ngesinto kuyi drug or whatever bayibhemayo uzoba right uzolunga akangithembisi man Gugu uyasoloko ngifikela ngimbone kayi1 umuntu bhuti uthi sikuye kufuna yapi ngifuna ukuyobhema umuntu amungilindi mthatheni uyobhema phambili lo uyobhema uThixo from now on ngicela uhambe nabo bhuti wami ngizonithola lapha emotweni from namhlanje uzobhema umthandazo ke nana uzolala ngeBhayibheli uzolala udla iBhayibheli nje ubhema umthandazo uzoba right uThixo ngenelele ngoba ngathi uSathane ukuhlasele kabi hayibo guys ngiyabona siyathetha uyabona nje nalomuntu esithetha naye ukuthi akekho nje kwalathi nesikhona
lento esithethayo nje inoba ingena ngaphi iphuma ngaphi ubona ngathi uthi simmoshela ixesha kakuhle ngemane simbuza nje ama-question ngale ndlela simbuza ngayo. Into esoyenza guys sizombuyisela usister Sisi somthatha simse-disciplinary camp ebuyele ngomqondo mayingabe akusiyi izinto zabantu izinto zabantu sobona ukuthi sincedisa kanjani ukuze naye ebuyele ebe right ebe sesimene esigrand ngoba uyabona ukuthi ubhuti wakhe ukhathazekile. Angisayithethi-ke kwamamakhe I'm sure la ukhona umuntu omdala emakhaya makabona kwale video ukuthi uzofila kanjani makabona ingane yakhe oyizalayo seyikanje. Ayikho fair guys lento le. So thina songenelela siyiJozi Bioscope simeke sure into esoyenza njengamanje somthatha yena siqale lapha ejaradini siboyeke sure ukuthi umphakathi awuxabani naye. At least abantu bezothatha izinto zabo. Masingafuna nale boyfriend at least ngoba umphakathi uyamoshakalelwa ngebanga labo bobabini. Mangabe unenkinga nawe wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on jozibioscope.co.za ungalibali nokuthi usi-emailele on jozibioscope.co.za nisifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku-TikTok sikhona ku-Facebook uya Jozi Bioscope everywhere. Most of it all guys ngicela ningalibali ukuthi ni-subscribe ni-share nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu guys abangakazi ukuthi iJozi Bioscope bengayifumana kanjani nabangakazi ukuthi iJozi Bioscope isebenza kanjani. I love you guys and I'll see you on the next episode. Ngisalandela uMr Jones siyongena lapha emotweni sibone ukuthi senza kanjani. Thatha